رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya mga palanggungan sing kami haram Islam. Alhamdulillah yarini sab kita niyo zaman na to ini. Pagsukuan sing guru na to mulia amo yung dimihil kato pengajian serta pagpatumtum hawak ini insyaallah. Yari kami maudu long ta ini pagsyukur mga nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jari nak magbalugay tukbal ko yung guru na to kalasan. ويرون الرئيم لكن الشيخ عبد الله ياسين وليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وأجل جلاله وأشكره سبحانه على جزيل عطائه وإنعامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بحقوق ربه وحقوق خلقه ومع ذلك قال لن يدخل أحدكم الجنة بأعماله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وإفضاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كملت معرفتهم بربهم وبما يقرب من دار كرامته ورضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد mga kamaumasan katay manghuran namo nag-aatod ha programa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In modo na to pagsukur ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maudo ini pagsukur ha nikmat sin Allah siya na in sa mulya-mulya maqamat sa taas-taas maqam o darajat ibadat dahin ha sabab sin pagsukur yaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in makhluk ya panjari niya in manusia karna sabab sin pagsukur hanikmat niya in pagsukur doon nikmat sin Allah in siya amunin maksud piyag papanjarihan kanya sin Allah iban amuin din karna niya kaya panjari sin Allah Ta'ala in makhluk iban naraak silah ay manusia biyasin amuin pagdaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biya sin nasabot halom sin kaayat-ayatan niya. Demikian pagsukur siya in sa mulya-mulya ibadat iban sa taas-taas niya. Apan man sin tabaraka wa ta'ala Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. An-Nahl ayat kapituan tagwalo. Iban beita sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuod in sumumba kaniya hisyusuin magsukur hanikmat niya. Atawa imatan sumumba magtag-ipon kaniya amunain
ipon, nagsusukur hanikmat niya. Paman lam yakhskurhu, na hisi-hisi hindi magsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakun min ahli ibadati. Bukun siya bilang din ha mga tao magtatag-ipon, mag-ibadat kaniya. Yan ang simparman sin Allah, waskuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Pagsukur kamo, hanikmat sin Allah. Pagsukur kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang ingkaunan niyo siya tunggal in pagtag-ipunan niyo atawa sumbahon niyo. Washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Demikian siyang lit pyudji si mahasut si tabaraka wa ta'ala in kakasinya khaliluhu Ibrahim alaihi salam, sabab sim pagsukur sin Ibrahim hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi iztabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. In dua ayat ini bita sin Allah subhanahu wa ta'ala benar tuud in Nabi Allah Ibrahim ummah ay qudwah, siya suntuan amuin na sampurna niya, sampurna doon kaniya ing karayawan, ay nasampurna niya sabab sim pagsukur niya hanikmat sin Allah ing karayawan ay dunya akhirah. Demikian bita sin Allah benar tu din Ibrahim qanitan lillah. Qanitan ay al-qanit, atisin al-qanit siya naim magtaat, tattap doon ha, tattap in pagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qanit huwa al-muti al-muqim ala ta'atih. Wal-hanif in hati hanifan siya na al-muqbil ala Allah, al-mu'arrid amma siwah, ay alok niya, hibugso niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, impag tunggalon niya, impagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, di niya palingon pindahon paruwaing inni matyaon buat malingkan tufot fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli khiyataman kahinapusan sin ayat ini roon kaniya sin Allah subbaita sin Allah ta'ala, kahinapusan sin ayat kan Ibrahim bihadis sifat, bita sin Allah in sifat sin Nabi Allah Ibrahim bi annahu nato din siya syakiran li an'umi, ay nagsusukur tattap in pagsukur niya hanikmat sin Allah. Biya panjari sin Allah ta'ala in pagsukur gaya to khalil, maksud piyagpapanjarihan sing kakasiniya Ibrahim alaihissalam. Wasukru wal itiraf, in pagsukur hanikmat sin Allah, hati sim pagsukur siya na itirapon mo, taymaon mo, aksepon mo in nikmat yaon, simbatin mo, pangatayan mo, akida mo, pamaratsaya mo, wat tahaddus biha, iban hibissara mo in nikmat yaon zahiran, patampalon mo, ibissara mo in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban o sarfuha, pakayon mo in nikmat yaon,
fima yuhibbu musaddiha wa mualiha. Ay pakayon mo yung nikmat sin Allah Ta'ala roon kay mo, dahil naman ha ginhabaran mo, pangdungog mo, pangatayan mo, pangita mo, ang gauta mo. Iwan na sin nikmat, nikmatan sin Allah, pa doon mo pakayon hakabayaan, karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pagsukur, nabangon siya, tumindog siya roon halima kawaid. 5 in hag sin pagsukur hanikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 in rukun niya. Pagain pagsukur hanikmat sin Allah din ha mga sa mulya-mulya ibadat fa Allah, aun rukun niya, aun tindukanan niya, aun hag niya. 5 perkara. Ika-isa, hudu syakil lil maskur. Subay in magpatiku po in nagsusukur hanikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapiyag sukuran niya ay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hubbuhu lahu, iban subay siya makasih. Kakasihan niya in tagdapusin nikmat yaon. Hikatong wa atirapuhu bini'matihi, taymaon mo in nikmat yaon din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon din kay mo, bukon din kansiyo wat malingkan in panagnaan din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataan ito din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hika ufat niya wa sanauhu alayhi biha, ipamudji, ipananglit niya pagsukon ni nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamudji niya siya, pamudji niya nikmat, pamudji niya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala in nikmat dihil kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikalima, wala yastakmiluha fima yukrah, di niya pakayon in nikmat yaon, di niya gastuhon pakayon in nikmat yaon ha uno-uno na kabunsihan, karugalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hahiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besin ang gauta baranta ini matata, taingata, pangdungogta, pangnanamta, ang gauta ta ini ayaw tayo ipakay pamagmasiyat fa Allah, ay mga hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan in arta, in kawasa, dihil kato sin Allah, ayaw tayo pakayon ha kabunsihan, karugalan, hiyaram kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in pagkalayo. Amo ito mga katay manghuran kamaasan barhurmat, tindukanan sin, rukun sin, kawaid sin, pagsukur hanimat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pagsukur, yaon siya nakabutang hapangatayan, iwan hadila, iwan haanggauta. Pangatayan, hadila, anggauta. Pamanistakmalaha pahuwa syakirun. Bang mo na sampurna in pagsukur hanikmat sin Allah, kaya utang mo ha rukun niya, kawaid niya, iwan yaon kaya utang mo ha bubutangan niya, tanto tuod in ikaw bilang kau din ha mga nagsusukur hanikmat sin Allah. Bilang na kau nagsusukur, nakapagsukur hanikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang bihetto in pagsukur mo hanikmat sin Allah, yaon harukun niya, yaon hakabutangan niya, yaon siya din ha kiabtang mo, tiyastikan sin pangatayan mo, iman
ianggautaan mo inang sinanggautaan mo in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalima alhamdu, pagsukur ha nikmat, nakabutang siya bil qalbi wal lisan, pangatayan iban ha dila, ay subay in kalima alhamdu, umiyan ka alhamdulillah, tasdikan sinatay mo inyaon bangkaw, nakayan alhamdulillah, nakapagsukur kau hanikmat sin Allah Ta'ala asiwi dakula manahut maslam. Mga berhormat, riwayat Imam Tirmizi dan hadith Al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan fa'alima annaha min indillahi illa kataballahu lahu syukraha wa ma alima Allahu min abdin nadamatan ala dhanbin illa ghafarallahu lahu qabla an yastaghfira wa inna ar-rajula yashtari as-sawba bid-dinari liyalbisahu fayahmidullaha fama yablughu rukbatayhi hatta yaghfira lahu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, wayroon din ha mga ni'mat sin Allah, dilan sin Allah Ta'ala nikmat in ipon habok karayaw ni'mat. Kaya ingatan niya bunar tuod ay itirap niya, kaya ingatan tias dikan sin pangatayan niya bunar to din nikmat yaon din ha Allah Ta'ala. Yato pangatayan niya in nikmat yaon din ha Allah Ta'ala illa kataballah, malainkan ipasulat na kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala lahu sukraha, ay nakapagsukur na siya hanikmat yaon dil kaniya sin Allah. Wayro ni sa din ha mga uno kaya ingatan sin Allah Ta'ala, amulaw na kaya ingatan sin Allah Ta'ala dahin ha ipon yaon ha pangatayan niya in pagsusun, nagsususun na in laong pangatayan niya, kaya ingatan sin Allah, nagsusun doon hadusa na hinang niya, malaingkan ampunon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kabla ay yastagfirahu. Ampunon na sin Allah Ta'ala indusan niya, hadi pa siya makaiyan astagfirullah, hadi pa siya makaiyan ampuna ako ya Allah, di pa siya makakabtang astagfirullah, pasaliet to nakauna hapangatayan niya inyaon itiraf tiyma niya indusa yaon ay piyagsusunan niya ayon na pangatay niya kaya ingatan ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sumpat sin hadis kunar to din hamuk usog nami siya nami tamungon badyo maksud niya sulugon niya, maksud natin mami siya sin pilak niya atau dinar niya, maksud niya sulugon niya, pakayon niya, pag sulog niya on umiyan siya alhamdulillah pama balaga rukbatayhi hatta yagfiralah, hadi pamawot induhol sin badyo sulugon niya parwa sikin niya parwa bitis niya ampunon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tayo mauna sin Allah subhanahu wa ta'ala impagsukur niya. Riwayat Imam Tirmizi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikadua hadis, arbaun man a'tihinna faqad a'tiya khairad dunya wal akhirah, qalban syakiran wa lisanan dhakira wa badanan alal bala'i sabira wa jawjatan la tabgihi khawnan
fi nafsiha wala fi malih. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, upat perkara hisiu-siu kerihilan sin upat ini ay yaon kaniya in upat sifat ini tanto tuod hirihil na kaniya biya desen kerihil na kaning karayawan dunya akhirah fakal utiya au atiya khairad dunya wal akhirah. Kerihil na kaniya in karayawan dunya akhirat. Unuin upat ini ikaisa kalban syakiran. Iyaon kaniya pangatayan tatap nagsusukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatayan nasabot mo na intafik ta kalban syakiran. Pangatayan tatap nagsusukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya palingon dukaing nikmat yaon, nganan parukaing, nganan rin kan kuan, asabab rin ka ako, di, malingkan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalban syakiran, yaon ang pangatayan niya, tatap yung pagsukur, pag-i'tirab, inyaon din hanikmat, din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarula sifat, cinta o, makaan yung karayawan dunya akhirah, walisanan dhakira, dila tatap nagjijikir nagtutumtum nagjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Benasin kahatihan na to in jikir azkar aming kiyawaita ba'da salawatil mafrudah wasin sambayang fardo biasing kiyawaita yaw nin jikir tasbih. Demikian gumawa din na sumur pa masjid jikir, gumawa din na masjid jikir, sung matug jikir, bati din hatugan jikir, mahinaat awan jikir niya, mahapon awan jikir niya, alwarida mina anis sunnah, yung piyapakay niya, sibuk dah siya kumulang, nagkukulang, atawa nagkikid, nagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, sung kumaon, ubos kumaon, sumod patabo, sumakat sakatan, hatulakan, iyaon dah siya, biyawas sa niya mga azkar, mga dua ay mga jijikilan, hatampat, nasabot, hawak to nasabot. Amo itong dila, nagjijikir, tatapyakay niya in jikir kiyabaita sin Allah iban kiyabaita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azkar an-nabawiyah fi al-masa wala sabah was sabah. Nah, ika tu sifat si manusia sin tao wa badanan alal bala'i sabira ay baran manusia hapanisting sin Allah Ta'ala nagsasabar. Panisting ay tutukasan sin Allah biya sin datungan siya aramala, datungan kasigpitan yato siya walan niya ay dihilan siya tiyo-tiyo atau dihilan siya sarang-sarang nagsasabar da siya ay tiyma niya yun iniyaon panisting kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya siya makapagsabar. Wa badanan alal bala'i sabira ay baran ipon yaon ha panisting habala piaratong kaniya sin Allah siya sabalan niya nagsasabar tatap hauntong mangi iban marayaw sabalan niya inyaon tima niya din na Allah takdil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabar hadaakan, magsabar ha panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalan niya panglangan sin Allah. Alam, ito pagsabar. Iyaon siya tatap nagsasabar. Ikaupat, sifat sin manusia. Jawjatan la tabgihi khawnan fi nafsiha wala fi malihi.
Diilan siya sin Allah Ta'ala, asawa, babae, saliha. Di niya, di siya akalan, di niya siya paglimbungan. Di niya siya hayanatun, ay kapangandulan. Bisan siya wala doon, piyarihala nin baran niya. Dahil hahiyaram sin Allah Ta'ala, piyarihala niya in arta mo, bisan kawala din doon, piyarihala niya in kamaruhan mo, iumiran niya in ginhabaran niya, sibu dayaon kauhalawman niya, iwan wala kauhalawman. Sibu dayaon kay mo, iwan yaon siya hatulakan. Iyadto, bangkaw karilan siya Allah Ta'ala bihetto, babae bihetto, asawa bihetto, sipat ini amuin paglawagon sing kita beriman karena biyabita si Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. In dunya ini pag pasaddapan, pag life-lifean sin kita. In sarayo-rayo pag pasaddapan, pag life-lifean niyo di hadunya bang yaon aon kaniyo mar'atus salihah, babae salihah. Una yung sifat sa babae salihah. Ambog din ang sifat babae salihah. Yan na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kau umatod ka niya, bang imbanan niya, halawm kasusahan, atau halawm dirugalan, pag atod niya, haasawa niya, maka katawa siya. Katawahon siya sin, dayaw himumungan pangadatan pamahimuan sin asawa niya. Lanyap ka na yung problema niya dunya akhirat. Dunya. Hawak to yaon. Pag dungog, pag kita niya, asawa niya. Ang kanito hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'i al-mar'atu salihah ay jawjatan salihata. Yato sipat. Kasanyangan. Ang kanito lang, man utihinna faqad utiya khairad dunya wal akhirah. Bang yung kayo mo sipat. Upat sifat ini. Madawhat mo in kasanyangan dunya akhirah. Demikian mga berhormat riwayat Imam Ahmad bi isnadihi an sabitin. Isnad sanad sinadis den kaniya den kan sabit radhiyallahu anhu qala kana Daud alayhi salam kad jaja'a sa'atul layli wan nahari ala akhlihi falam yakun sa'atun min laylin aw naharin illa wa insanin min ali Daud qa'imun yusalli fiha qal فأمهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Surat As-Saba ayat 41. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah bi isnadihi an sabitin inagi niya kan sabit in kaunan long niya i Daud alayhi salam ay Nabi Allah Daud alayhi salam benar tu biyahagi niya in mga waktu sindum yun biyahagi niya in waktu sindum iban sinadlaw biyahagi niya haahli niya wayroon din ha mga jaman waktu din hadum naka atau adlaw naka malengkan aun sadya manusia din ha anak apo panuwo sin Daud alayhi salam timindo magsambahayang hawak tuyaon tindog pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ay adilan to sila si Nabi Daud in anak niya ahli niya schedule amoinin waktu sumambahayang kau sambayang sukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin hadum aun dahin ha adlaw yaon aun wayron din mga doom lumabay kanila adlaw lumabay kanila in wayron waktu nila sumambahayang tumindo pagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadihay ni hangkan ito siya mo
Siamua sila sin Allah tabaraka wa ta'ala. Liangkum sila. Generalize sila sin mahasud si tabaraka wa ta'ala di ayat ini. Una ni ayat sin Allah, "I'malu ala Daud." Hinangan niyo biya kan Daud iban sin ahli niya. Unuin hinang ni Daud iban sin ahli. Syukra ay aun sadyarin hadum iban adlaw yaon waktu pagsukur. Tumindog na yung kanila magsambahayang pagsukur pahanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu ala Dauda syukra. Amatin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. فأمهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Iban tiyo-tiyo din hamanga ipon ko in nagsusukur hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga barhumma din pagsukur hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala an tudhira alayhi al-mar'u an tudhira ala al-mar'i atharun na'ma. Subay patampalon si manusia in nikmat si Allah doon kami. Yato din pagsukur pa. Pagsukur hanikmat subay mo patampalon in nikmat. Patampalon si manusia sin ipon in bakkas in ni'mat sin Allah Ta'ala doon kami. Ayun na itapo. Di niya tapo ko in nikmat sin Allah Ta'ala doon kami. Allah yuhibbu min ibadihi ay yara athara ni'matahu alayhi. In Allah subhanahu wa ta'ala makasi malasa. Dain haipon niya amuin piyakita sin ipon in bakkas tanda sin nikmat sin Allah ta'ala ron kaniya. Inyetto pa inadalik yung mga nasabot ito sukraha bilisanil hal. Amo ito pagsukur ni hanikmat sin Allah halisan al-khar hadila niya ay amuin matampal himumunga bisara niya iban hal niya ito pagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian yung pagsukur kaaunan niya kautangan niya risab alal mahabbi doon kababayaan mo pagsukur hanikmat amoy doon mga kabayaan mo kakasihan biyadin hauno in pagsukol mo hanikmat sinado alal mahab dahin mga pagkaon in pagkaon yaon kabayaan sakali ito pagsarak ka mo hirihil mo ay amat ton pagsukol hanikmat sinado dahin mga pagkaon pag-inom tamungon hadiah iwan luga yung parenhayat. Ito din hama pagsukur. Kung sabihin, hadiah mo, hirihil mo, amo hindi mo nakabayaan mga pagkaon yaon, bukod mo ka suwakan, kasukan. At tamungon hindi mo na kabayaan, hangkan mo hirihil, bukunit. Amuin, kaugan mo, kabayaan mo, pakayon mo, ano ito, ipaglihil mo, ipagsarak ka mo, ipaghadiah mo. Pagpakaon mo, pagpatamong mo, pagtaungon, pagpainom mo. Kana inito, dahil ang mga pagsukur. Amo ito, hamog din ang mga pagsukur, hanikmat siya Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, kala alayhi salatu wassalam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila idza kana akhbara bi amrin yasurruhu kharra sajidan lillahi azza wa jalla. Kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila siya kewaitaan simparkala simpakarajaan amuin kakuyagan kabayaan niya
kakuyagan niya saruon doon magtuyin Rasul sumujud pa Allah Ta'ala ay sujud pagsukur hanimat sa hasuy-suy marayaw yun habayta marayaw yun magtuyin Rasul sallallahu alaihi wasallam unuin hinang pagsukur niya sumujud saruon doon sujud kana sin Allah Ta'ala pagsukur hanimat damikyan yung pagsukur doon hakatan tiap-tiap ang gauta pangnanab ang gauta sing kita magsukur amuin hadihil kanya sin Allah airil kanya din mga nikmat inyaw nikmat aong pagsukur sin ang gauta tay matatatay nga ta bukton ta tiyan ta magsusukurit nagsukur siya mga ini hanikmat yaon dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ambok paita nasuhi abi hajim ambok waktu ma syakara ainaini ya aba hajim biarin pagsukur sin dua mata o kaulong ni ama hi hajim biarin pagsukur sin dua mata tayo nikmat din Allah Ta'ala nikmat sa laku-laku dihil ka ito sin Allah dua mata makita kau kakitaan mo in uno kawayaan mo in agin niya in ra'ayta bihi ma khairan a'lanathu bang mo siya hipangatod in dua mata mo makakita siya karayawan hipamahalayak niya ipamaita niya ito yung karayawan kita niya yon ito pagsukur nakapagsukur in pagsukur sin dua mata wa in ra'aita bihi ma syarran satarat bang siya makita in dua mata mo uno kangian hinang mangi tampanan mo siya in dua mata mo di mo hiatod pagsukur nakapagsukur in dua mata mo kala inagi nambok tao nangasukan Abu Hajim pama syakara ujunain biya di sa pagsukur sin dua tainga tain ay panglungog ta dua tainga kal inagi niya in samiat bihi ma khairan wa aitahu bang siya makarungog in dua tainga mo himumungan karayawan ay marayaw kabtangan marayaw lapal marayaw tiyaima niya kaya hagad niya tiyaima niya pagsukur nakapagsukur in dua tainga mo wa in samiat bihi masyarran dafaat bang siya makarungog himumungan mangi bisara lukat lambing atau hikaligap niya patuhan niya tampanan niya tambulan niya in dua tainga niya pagsukur nakapagsukur in dua tainga qala pama syakara yadain biyan isang pagsukur sin dua lima qal la ta'khud bihima ma laysa lahuma ayaw mo hipangawa ipangulin in dua lima mo hawukon kaniya bukon hak niya bukon kapatut niya bukon halal kaniya ito yung pagsukur sin dua limata wala tamna haqqan lillahi huwa fihima iban ayaw mo hipa magang ipanglang hak sin Allah Ta'ala kapatut sin Allah Ta'ala in 25 qala fama syakara batan syakara al-batna jadi sa pagsukur sintian sing kita ini lawang Abu Hajim
Qal ay yakuna aspalahu ta'aman. Wailong ngayong kaaunan sin hatampal pababa sintian mo yan pagkaon. Wa lahu ilman in tampal pataas ilmo. Ay pagkauna sin halal in tampal pababa pagkaon in hataas panghati ilmo. Agama sin Allah Ta'ala yaitu pagsukur sintian. Pagsukur sintian. Kala pama syakar al-fars. Uno is biya din sa pagsukur sin aurat sin manusia. Sin tao. Sin ipon. Biya din. Kala in agihi abahajim. Kala Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ito yung pagsukur sin aurat sin kita. Parang sin Allah Ta'ala. Iwanin mga sila. Beriman. In sila, kaunan nila, aurat nila, parihala nila. Di nila, pakayon habukon halal kaniya. Pakayon nila sadya, gamiton in aurat nila, haka asawahan nila. Yeto, bang pakayon, hahak niya, hakabatut niya, hahiyalal kaniya sin Allah, pagsukur sin aurat kahanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamasyakara rijlain. Uno yung sabihin pagsukur sin, biyan sa pagsukur sin, dua si kita. Long sin abahadim. In alimta maitan tagbituhu ista'malta bihima amaluh. Wa in maktahu ragabat an amalihi wa anta taskurullah. Bang aun kaingatan niya long niya mayit katuon niya tumawang siya pakayon nin sikin niya pakarayawan paibadat pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amatin ipakay niya atau itikang niya indua sikin niya uno-uno parkala kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin long niya aun hambuo miyatay matto siya, manaw tumawang, magbuhat, sambahayang, magkubol, at umiyatay ito pagsukur sin dua siki anikmat sin Allah. Damikian bang biheto, long ya bahajim, yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito in nakapagsukur kau hanikmat sin Allah. Matan nakapagsukur na kau hanikmat sin Allah, amoy dihil kay sin Allah, baran sukup yaon in pangdungog pangita pangnanam bukton sikilimamot ay yaon tiyan mo dihil kay miyan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihat tuin hinangon mo sa supaya inikmat sin Allah ta'ala ron kay mo ay na amoy maksud pagpapanjirihan kay mo sin Allah supaya nakapagsukur kapag sukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakayon mo inimat sin Allah akabayaan niya akaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo pakaya inimat sin Allah hadi niya kabayaan kabunsihan niya karugalan. Amoy ito mga baghormat andayin ha mga pagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan tungtungon na to amoy jian-jian sin Allah subhanahu wa ta'ala in tao ipon niya nagsusukur tatap hanikmat niya janjian siya sin Allah ganapan pa sin Allah ta'ala in nikmat niya roon kanila doon kaniyo bang tatap kamu magsukur aywan bihetun in pakayon ni nikmat sin Allah Ta'ala hakiyawita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin parman sin Allah uno yung janji sin Allah Ta'ala ganapan niya pa yung nikmat kato bang kita tatap pagsukur nikmat niya ganapan niya pa parman sin Allah Ta'ala la in syakartum la ajidannakum
bang sadya ka mo tatap magsukur hanikmat ko, tanto ganapan ko pa yung mga nikmat ko roon kani. Wala in kafartum inna adawi la syadid. Adapun bang tabunan niyo ay magkupur kamo, ay di kamo magsukur hanikmat sin Allah Ta'ala, pindahon in nikmat ko parugain, nganan niyo parugain, dengkan kuan, tumtuman niyo. Inna adawi la syadid. In siksa ko sangat ang mga tao amoy di magsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na demikian mga barhurmat awan pahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda niya, ida ahabba ahadukum ay yara qadra nikmatallahi alaihi falyandur ila man tahtahu wala yandur ila man fawqahu. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mabaya hambok dengkan amoy kakitaan niya, kahargaan sin nikmat sin Allah Ta'ala ruon kaniya, atud paaturon kita sin Rasul, atud kau maun pa mababa dengkay mo man tahta wala yandur ila man fawq, ayaw ka umatud amoy mataas din kayo, ay barkawasa mataod nikmat din kayo, ay dayahan din kayo. So ayaw ka umatud kanila sa amoy atud ka amoy mababa pa ang kahalan niya doon kayo, ay amotin aturon mo bang ka mabaya kakitaan mo in kahalgaan sin nikmat ato bang ka mabaya supaya kau makapagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga umat Islam, in kaunan sin salafus salih, iya untod kani in nasuko nila tuod in amoin sa taod-taod din ha pagsukur. Makawa nila tuod in pag sa taod-taod pagsukur, ibang panglaggo, pangharga hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan, ingat nila tuon, inginisan sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila salafus salih ay sahaba ridwanullahi alaihim ajmain. Ingkaunan sin Hasan al-Basri, idha ibtada'a hadithahu yaqul, Hasan al-Basri rahimahullah, bang siya tumagna ha nasihat himumungan niya, tumagna siya rin ha nasihat bang siya magbisara maghimumungan, maghindo, unuin tagna bisara niya, alhamdulillah, Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa rajaqtana wa hadaytana wa allamtana wa ankadtana wa farrajta anna, lakal hamdu bil islam wal quran wa lakal hamdu bil ahli wal mal wal muafat, kabbatta aduwana wa basatta rizqana wa adkhalta amnana wa jama'ta furqatana wa ahsanta mu'afatina min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taytana falakal hamdu ala dhalika hamdan kathira, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alayna fi kadimin aw hadisin aw sirrin aw alaniyatin aw khassatin aw ammatin aw hayyin aw maytin aw syahidin aw ghaibin, lakal hamdu hatta tadda wa lakas syukru idza radita. Amo ito yung mukaddimah sin Hasan al-Basri rahimahullah, bang siya dumihil kabtangan himumungan habis saran ay pagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian riwayat Imam Tirmidzi, nasabot ha musnad iban Imam Tirmidzi kitab niya sunan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunatu din Nabi namu annahu qal, namong kan Muaz, Rasul sallallahu alaihi wasallam namong siya kan Muaz radhiyallahu an, inni uhibbuka fala tansa an taqula dubra kulli salati. O Muad, bunnato din ako, makasi ako kay mo. Ayaw mo kalupahan, ayaw mo kalufahi in hipamong mo haulihan, haikog, tiap-tiap, ulihan sin sambahayan mo.
haruhol sin sambahayang mo, inhipa mo o muad, Allahumma a'inni ala dhikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Amin tinhilo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito na sabot in pagsukor. Ani di papatinggalan, ay di lufahon ha kan muad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kabtangan ini pagsukor hanimat sin Allah. Sibu na sambayang fardhu, sambayang sunnah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Ya Tuhan ko, o Allah, tawangi ako, tumumtong, magzikir kay mo, iban, pagsukur, hanikmat mo, iban, pareho ang pag-ibadat ko kay mo. Amo ito mga umat Islam, mga bariman, amuin, agaron na to, inipon sin Allah, amuin nafi niya, dahil mga manusia, din ha mga kanabihan, iwan ang salihin, hapag sukur, ha mga nikmat sin Allah, iwan pagsawa, doon ha mga panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ingatun na to, amoy nasabot, ha kitab sin Allah ta'ala, naraak kita ni magsukur, iwan sumanglit ha, iwan siyanglit, yun sin Allah ta'ala, in asyakirin nagsusukur, ha nikmat niya, mahuli tub-tub dito na sadya murah-murahan mangmayan patatapon sin Allah in pagsukur na to anikmat sin Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yadtuna in sa reyo patungtong sa pengajian sin kita niyo. Hambuk din sa mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala nasambut niya ito. Ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia karena maksud saja supaya keingatan sin Allah ta'ala maingat magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iban hisiyuin nagkukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan biyata suratul insan itu pagpapala pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala serta biyaitain ini hangkan kita biya panjari supaya saja magpapagsyukur pa Allah ta'ala. Iwan sin limbang niya isa ba supaya taingatan niya namin sumusulang tumatawon sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan na sadya salam dua pagkataan amin ni maalok kamo ka waktu ini insyaAllah ta'ala haunuhon na binaybayan nakabutang iban sin mga sila amin yadto ha ini ula malayo lauta haula Islam ula Arab amin kaya duruunan si mga kataw-tema orang na to aagama amin labi-labi na to dami mga sila wala namutasi sin program sin kita ini dalam dua pagkataan labi-labi na rin doon Dubai markat sa Abu Bakar iban si mga kaibanan din doon sa Makkah mga anak kapupuruhan Makkah iban si markat sa Ramain iban na si mga kaibanan Kuwait Qatar bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala sin mga kamu wala na mutasi sin pagkala na to sa Allah subhanahu wa ta'ala iban day sa si mga rendi amoy in masi-masi amin lima langot sin pagkala ini insya Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan pagkakalun kato in pagkala ini sampai magka-malugayan mag-anak po insyaAllah subhanahu wa ta'ala sampai paamin di na kami kasitaan doon na ini amin aon na makakanti doon na ini biya na silaas na mo isabin insyaAllah sa taon na siya makakanti murah-murahan amon timbiya mga diraot sin kami amoy piya nga ngayon po Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan malugay pagkalay insyaAllah subhanahu wa ta'ala na manjari balik ko pa na to kalasahan in microphone na may dimil kato magkhatam sin programa na to atau sin pengajian na to waktu ini dan pamindua pa Allah subhanahu wa ta'ala
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام والقرآن، ولك الحمد بنعمتك التي أنعمت علينا بما لا نحصيه له أدا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى آخر من خلقك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.